Tama pinagtawuro kaya kapatid ka. Bibo sa laptop si Bulgar. Nagintang utara sa atos oh. Sampai Pangkalan Brandon. Nomor bintang na iba. Sa ilo jauh. Kalau siya Pekanbaru Pangkalan Brandon. Sebelum kadang-kadang. Tama, mirip deh. Wis potong. Kecelakaan itu tahun
di tikungan. Tundang limpang iba yun. Ano may? Saan mo may? Ano yung sila rin ng mga? Batistar. Ano yung pangungumala? Hmm?
sana lihat jam 12 tuh. Itu di touch ya. Kruku sebelum Aceh.